Kia nei, e rangona ana te hiamo o te motu I tēnei kaupapa nui whakaharahara, ne? Ana e kaika ana, e hikaka ana te iwi ki te rongo I tana kauhau a te praere. Kua roa ia e noho pani nei, ana ka unuhia tērā kahau a te praere, ka rangona tōna reo, me te manako ia, kare kore ka rangona tana whakakitenga pea, kare kore ko tāna he aro nui pea ki te mātātahi, ki te hunga rangatai, he whakaoho I tērā reanga, o tērā tātou, rangatahi mā. Ke wahora wātu tātou. Okay, roto tonu ahau. Ko tāku ki a Shay, ka mātaki ana I ngā ritenga I te marae, e marama te kitea, ko tātou te reanga mātua, ko tātou hoa I rei, tūtū mai ana, ki te whai kōrero, ki te tuku I te reo pōheri. Tōku anō ta mahine, ki te ia I te kutinga reel o tana oma, ne? Ka ki taku ta mahine, he miharo tērā, no reira, ahakoa ahau, kei he ahau I runga I te rārangi rā, ko taku ta mahine o tira ngā tamariki katoa, kei te titiro ki aia hei kai whakaawe awe. Mena ke he Māori tērā e whakaawe awe ana I tōna iwi, akati he pai kei roto I tērā. No reira, kia kaha I roto I o mahi.